Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Executive Committee jong Khasi Hills Autonomous District Council kala bot din ke sarkar jela hakabaya dei bat ka jing penjari ka an ban khang ti mau bat ti syam kat hado bakala khata ya ka yok kot jong ki pat ba ki baju im bela ka mai jakpo nakani ka kam de ki post nem ya kani ka mat ya tai ni ka motion lawan ra do MDC jong ka seng congress na Meliam constituency uba Ronnie V Lingdo hakadorbar liur jong ka yeng dorbar thawan ka Khasi Hills Autonomous District Council kabalalong ha kasngi palay ka hanyotarik ubnay naitong arajar arpuar. Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan habo jubab dia kani ka motion balawan ra da uba Ronnie ulayat ho ba ka council kala de pa da ka jing tho sa ka sarkar jilla ban wan ra ye ki jing pen bai ha ka rule 3 jong ka Meghalaya Minor Minerals Concession Rules kanang ban penjin sur khendiat ha ka ba ya dei bat ka jing pen trai kam ya kani ka ain ha kani ka jing ya tai lai shim bentaru de ki weipat ki MDC ki bakin thop ya uba PNC uba Bindo M Lanong bat kiwei Pak ni kena bantang banti mau banti syah. Hal suku dari banyadai kemarin dari banyadai ya ki upam di ya ki wa tu tetap. Dan masa cemasa ki bobon pak ki paika pori kasi dia joni. Kena kedai kawai kalau bakin kamai cepat. Kawai kalau nomor ini gadon kita kiwa he untuk duit kita kedai kawai kalau menilio kita ki siap ki mau menilak penterikam ya ki kam penroh. Kita pun kepala sispasmi, kita kepala jobka, kebangi tip officially ke National Rural Employment Guarantee Act. Kalau pendekok penterikam yang kena ke skim nama kajing mongyo ya kemanusia. Masuk tu bah kajing kang jok ke NGT kalau manfaat menyadai kemarian tujuh pokok. Masuk tu kemarian kebakongsan nabai dibentar jok kemarian tu kentut pun bendri. Delada kemarian keim pun bendri dia. Nak try haban kano kebang habia. Pendai, kaniru kerana kiniru kejentok. Dia ngatakan kita minor mineral concession rules. Mereka kejengbu ketuki rules untuk kebuk jengge ya kibadan dijaga bukan pinjam. Dia don kibopli kibadan tanda hajar script. Mereka ni kalau bu deki ekar, deki hektar, kebun kinong kendong jungi. Tentang konstituensi Meliam Jumi, konstituensi kita marjan wat kebahap ke Sora konstituensi, kebahap ke Nongkran konstituensi, berlesi wat Kemoklang konstituensi telah tak hal ini. Dengan semua pun ke council nidai ban tepat yang ia diisi. Ladon kam ban relax. Lani ban hampen junsur no ya kitu an di badan untuk dah kipai pak jumi kila apan yo dan kamai cepo. Dia tak tahu rakyat kini Mr. Chairman sir nama apa Meliam konstituensi berkembang dengan di konstituensi kita marjan tu Meliam do telah tak lagi. Masuk tu kajing hang ke NGT tolong baik ba kalau tak ya ki kamarian kalau tak ya ki umbang mongdi ya ki wa lepas semua kelapa mantip mo ke NGT burung ya sisa atau ke jinti do yo kam tak mo ya lagi ya kamarian ya no siap ya kata ki wa ki umbang mongdi ke bangdip di dalam kerja apa kejelaju ni bawa tak tu yang kiwa juni kalau lebih dengan sokan kita ini apa yo itu kedul hak jok pun penjensur dan nak tak apa kita kerja muncul entity
so habis petbiang namar ba melakali ya ni katokat ni di badan ni kakam Yung bang idon ijaka datang kendia dan baka angpat kahetan ya kejembut jokaan ya ka jinyar jom ijaka ni ku iria jom ijaka. Dan entah bangun rakyat ini namar ba rada piong ni kita ngomong try lo kata hima di Shnong Gorbat Shnong hima kumangnya keren entah promotion bonda member badan kurang menteri bawa ke sorkar keren apa kadang kam jaka kahapda sim jimbit hoi among ba namtak babahan de bane dendrei masau bang hap ya pek biang Mr. Deputy Chairman sir lembaga isi lembaga joki mententu ke isi kami keren ba ke sorkar jelas bat ke forest department ladaran kam bat mano-mano badan buto ban pek ban relax dia akejo ke por ban ailat iki pega juni berkinyo kamai jekpo akejo ke por pat akejela ngiyo ban penroi ya kikam penroi ibadai menonta itu tepat konsen ha namar bagat ta ha kam tam bapli begitu kiba kamai se naga stun barsan kwari bori bori pujoki sudah tahun 4 ban laji mut nang ya ga isi kumba tolong haba Krishna ya ga minor mineral concession tu si pun di pajak di nanti bah daga ba pendak banyo ya ka no panu ka license kenang banyo ban tamai kebanong kajing mentoi naga benta dongki kau se hati kendat singa kau dia iba ba utau motion uba penonton for domestic ulang katkum kaneka MMCR si MMC mereka serius iba pun di pajak mentah di anglengok namar ba unsya ya gitu di pajak ya license nak bentau nak MMCR rules CMCR hamni ka syai tiga bakum ki legislator kum ki nong snaan nila snaan pengamwir yo parba mentah dalam bakal mana gabun ki yo ni gitu ki permission kita namar ba pelan major ada boleh satu factory mana badunong kidunong bapli ki bala invest akan dikam terus menong ba kadi katabu siar ya isi ban ajin mut hak state government habashna ya kanu rules kan set ya purpose nating bayo kan set ya purpose mentah baro daki pawut ki bayo ya kini ki permission in happen shop minerals mining permission kita kira mar abalek si factory si kinu baru larger use ukla major ada penentang dengan domestic mau kan pro ingin kasih kan inti udah minor tidak ada ini nong snaan nyembuh siapa bahaya kini ki jingtip ngasyat tu bang ibu ini pada problem snaan muda bu problem ini pada snaan megalaya marriage decision act kumar pada snaan megalaya minor mineral decision kumar pada ngasyat tu bah ada isi kami simpia dan bu biang lagi di JPL social distance tu kori agak juga kumtang ngasih kuat bang aji mut ya isi lada doni ekspertin kendiat ya saya bang aji mut syaka state government kumbalong mentah ke MMDR at rekam at tribal area jong kejalan bat namla ru lem dapan kenmal akas nem kebalong MP Profesor Didi Suel
Deuni u nongyalam u belakran ko parlimen ko bat u belala u kelaj jadi trekam tong gani ka MMDRI ko pasti kedungi ada ke Islam Nrela suku bahadir pak lapan trekam yang ada ko kejelar kedungi Kesorkar Meghalaya lembaga section 15 jong ke MMDR Act Kalasna ya ke Meghalaya Minor Mineral Concession Rule Ar-Hajar Kat Nril Katkum kani ke rule Ar-Hajar Kat Nril Omla syuk bantik mau neti siap Lani kinu-kinu ki minor minerals Lem ke mining Bat ke quarry permit Bat omla syuk bandi ki marko Hindau Lem ke syalan Keban ai dapat kenat Sorkar Jong ke Sorkar Meghalaya Nagaliang jong ke Forest and Environment ke Sorkar Meghalaya Kalau penni ki hukum ki baper Ban khang ye ke ti mau ti siap Klem ke mining bat ke quarry permit Bat klem dayo ya ke environment clearance Katkum ke Environment Protection Act 1956 Kiladon ki hukum jong ke NGT Bat kum juru jong ke yin ke syari Ban pensange ya ke ti mau ti siap Klem dayo ya ke permit kerubian Meghalaya government kalau pediang ru ya ke Sustainable Sand Mining Management Guideline 2016 and Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 Katkum di guidelines omla syu penting siap lem dayo jimbit ni klem kata ka mining quarry permit ka office jong Deputy Commissioner jong bat SDO Civil Nakapor penjari ke section 144 CRPC. Banang bagani ke penjari lakhang ban pensange ke di mau siap. Kalalong sisya kabalakta ya ki babon ki patba khamtam hakani gari ke jumi. Lapan snow mene balakta hakhan meliam hakhan nongkrem taru hatiwi ki benta wat hawes kasil riboy bat kumjuru kalak taru wat konstitusi gitu